Rahmat, qo'shnilar. Bir ikki qadam uzoq gideceğim de aldılar. Alttan kişi olsa turgan bolsun. Rahmat. Qo'shnilar, жақындар, айырдаштар, алысқы туғандан жақынқы, алысқы туғандан жақынқы қошылар, тойда қызматты қылған бұл қошылар, той өткен соң ушақты қылған бұл ал башқалар қошылар емес. Анда мен келіншек тараптан сөз баштаймын да, айындар екен, жалаң айындарды сыйлайды. Келіңіздер қошылар. Assalamualaikum, Onlardan barbara hoş geldiniz. Kudalar. 2 yaş baktığım olsun, bala uçuk kalı olsun. 2 yaş şurada atenenin bulmaktaga silagan işlerden olsun. Olur. 2 günlük şohriga 2 bulbul quloni. O'ssengan yori turganda begonaning ziyoni. Assalomu alaykum. Shu bazm oqshomida yig'ilgan aziz mehmonlar hamda mezmonlar. Mana bugun Oydunoy qizimiz, uning umr yo'ldoshlarini Visol oqshomida o'tirar ekanmiz. Shu fursatdan foydalanib, ularga baxt saodat, kelajakda nima orzu havaslari bo'lsa, shu niyatlarga yetishlariga tilakdoshmiz. Kelasi yilga shu oyda beshi to'ylarga kelishlaringizni hammalaringizni taklif etaman. Doimo yomon ko'rgan kunlaringiz shu kunda o'tib qolishini sizlardan so'rab qolaman. Rahmat. Rahmet. Oy, молодец. Ece, Chris. Ana, bitta o'zbekchasidan bo'lsin. Bitta. Bo'ldi. Qiliq so'ziga qo'y. Doxtirni bo'ldi. Kelingizlar anda Qayrag'ashdan kelgan o'zimizning qo'shnilar. Qarakay. Assalomu alaykum hurmatli o'yinlar. Mana bugun qo'shnilarimiz akamiz tushdilar bilan karvonda bo'lganmiz. Ota-bobolarimiz uchun savob bilan Xudoga to'y berib жататын. To'yimizda bo'lsin tushdilar aka. Xudolar 2 yoshli Allohim ömürlері uzun qilsin, sog'liqlarini chin qilsin. Turmushda oldiga qo'ygan yaxshi tilak maqsadlarini Allohim yetishib, Allohimiz ko'p farzand bersin, o'g'il o'qisin, qiz o'qisin, salih insonlardan bersin. Ayolımızın koçalarının kabul imanlı bilgileri olsun. Kendisi bizim koçalarının baytmagan, bayçes bol yürün kelin, ala çakalı bol gömüyorun bilgilerin, kadir barklı imanlı bilgileri olsun. Elimizden yaşına kayı bilgilerin bulat kert şederiz. Baklı bolumuz yaşlar. Şuna da kaçıga toylar tutup olsun. Kendinden kurbaların yaşlarını görürüz. Böyle baklı kadar yok, baklı yaşlar kadarız. Toylar tutup olsun. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү ушул ак тойдун күбөлөрү, урматтуу кудагайлар, меймандар. Мына биздин бүгүн ушул биздин көчөбүзгө бизге кошуна болуп, жаңы үй бүлө кошулуп турат. Андыктан ушул 2 жаш бактылуу болгула, өмүрлөрүңөр узун болсун. Ушул ата-энени сыйлаган, ысык чайын дамдаган, тамагын убагында даярдаган ыймандуу, рызкылуу кошуна келиндерден болосуңар деген үмүттөбүз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Кулуу болсун келиңиздер. Кудалар сиздерге күйөө бала кулуу болсун. Биз жакшыраак коңшу кылып алабыз кызыңыздарды. Апа, карамана президент бирөөсүн. Красный шапочка дейді. Приз, бұл элек сизге болсын. Өтө маанилүү, терең сүйлөгөнүңүз үчүн. Рахмат, Евникам. Жейин тағазыттарда деп бұл Кыргыз маданияты эмгек сиңирген ишми маданият кызматкери Искендер Мунавовдун бир тууган жээни мен эжемдин кайнысы. Рахмат. Айтпай турсаңыз, таныш бирич болуп калыптыр дейт булар дейм. Тамаша, барлыгыңыздар, кошуналар, куттуктаңыздар анда. Берекелдер.
Rahmat, ama geçersen ikinci bir bölüm başlaydı. Ayaşlarılar ortalara çıkıp oyunuydu, bilgiydi. Bize Kozanlı'ya kaldı dostları, Ayaşları ortada